Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inda ibasa ti Matthew 6, Kapitulo 14, kan 15. No pakawanin nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanan na kay tumat ni Amayo sa dilangit. Ngam na diyo pakawanan dagiti nakabasol kada kayo, din tumat pakawanan ni Amayo dagiti basbasol yo. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay na, rabiin, ngam awan pa'y ni Manong mo nga arman. Wan nga rod nanan, itaman pa yan harabian ni Manong. Awan mo timbag anak kanyak nga ag-overtime ita. Inawagan nyo ka din iti cellphone na, nanang. Wan, inawagak, ngam di na sungsung-batan. Nanang, anda akon. Oo na yun anak ko. Kunakit din na niya tinapasamakan ka. Ay na Manong, itay pa'y lang nga madandanagan ni nanang. Sorry, nanang. Di mo mo't ngamin sungsung-batan ti awag ko, anak ko. Madama ak ngamin ngagman-maneho iti umawawag kayo. Ay, kastaya. Narabyanak ta nagawis ngamin ni Pari Rudy. Nagsat kami basit. Kat, nakainom ka nga rod ita, anak ko. Nanang, may sala nga bote ti birti ininom ko. Ay na, jak kaya ti impluensya nga ititadkan ka na itaruday. Narod Ni Nanang Mat, kaubingak ni Pari Rudy. Nasingad kami nga gayam. Sipod kaubing mi. Ay, basta, jak kaya't akakuy-kuyog mo day taruday. Rudy, anak, apay akas taunay ti balik mo, anag-awid. Ay na, ni Nanang Met. Happy lang, Met, ah. Di ka latultuladan ni Arman. Eh, Katno da kayo adwa tinaginaw ngam saan mat anabartag. saan nyo minom iti adon ni Pari Arman, Nanang? Amo na nga min niya isuntag maneho. Imbag ko nam ata nasingpot ti gayem mo. Pudno day ta ako na yun, Nanang. Mapagtalagan ni Pari Arman. Iso nga oray mabarte ka, kat amok nga si kaswanak. Iyawid na nga iyawid, ah. Ay, Rudy, anak ko. Husto nga minan day Ay, tapan naging ay, inom mo. Tani, madanaganak no kasta marabian ka. Ay, una yun ni Nanang ko, aya. Sana ko niya ubing abasit. Lakaya ko, Nanang. Ngam saan mo ama ikat ti panagdandanag ko. Di kay ka di madanagan na ko na... Ay, basta na Arman, teka duwag, awan tinasakin na pagdanagan nyo. Wow, Nanang. Nagimas mo ito yung luto ma breakfast tayo. Siyempre, amok a paboritom day tasani side up ganito yaw. Siguradong aduti ka na kita. Oh, Jake, kumusta nga iti panagadal mo? Okay lang, Manong. Amangan mo't no pasig apaliwawang tararamidan. Saan mo't Manong? Ipaspas ko tagadal. Ah, Jake, kumusta nga iti panagaram mo kini Ading Sheila? Ha? Kunam siguro, saan ko nga mo ti panagaram mo kini Ading Sheila niya? Manong. Apay, di nakapay sinungbatan? Saan pa'y nga ron, Manong? Anya? Aging ka ita, di nakapay sinungbatan? Uwan, Manong. Anya nga tataramidag, tapno aklunan na kon ni Sheila. Una yan na nagkapoy ka, tol. Ay na, kantsawang maninta adim. Malakit din, mangan kayang. Pare Arman, at ka din dagiti reports iti finance section? Wen, iso dagito eh. Kahit itad ni Ma'am Vera. Oh, apag iso. Kasapulak dagito iti projection ko. Ato nga rod, alamon. Ay, un gayam pare. Agar-aram gayam ti kapsat ko kini ading mo. Ah. Wen nga rod. Ang aging gaita. Di na pa sinungbatan ni ading ko. Wen. Awan ti makunak kini Jake. Nasingpat abaro. Oray siyak, tol. Agbagay da adwa kini Jake. Ala, sapay ko mga rod, taisudan to ti agkatuluyan. Tapno mas nasingsingad tayo pa eh. Ay, mabit lang pare. Sakbay ang malipatak.
Ada ijay-jayan ni Pare Jimson dita budget section. Agjajamming tayo kano ijay sigod a watering hole. Inton malpas ti office hours. Oh, talaga? Sino titaya? Ni kano Pare Bernie. Sige, sumurutak pare. Sige pare, enjoy! Enjoy tayo kung uminom! Jak magustuhan ti pananggit kita kam jak dayta lalaki. Sino ti ko ng pare? Dayta man nakabado iti blue apollo, ha? Pare, di mo na tanital tala. Kaya't nan sa danug dayta. Saan ko ang kursunada ti pananggit kita na kanya? Kaya't nan sa danug. Pare, Ha? pare. Ha? Kalma ka di. Saan tanay may ditoy? Tap na makiyapa. Kasanugat kasalago namlan no asil. Aguray kang pantasid ka. Ha? Pangasim, di mo tutupan. Saan pare? Dito'y kalaing takasaritak man. Pare, relax. Pare, Hoy! Siga! Siga lalaki! Apa kasta ti pananggip kita manyak, ha? Ha? Pare, kasama. Basta ko naman sino ka. Natangsit ka. Kaya't mo tayo kakitigri po tabuksit mo. pare, pangasim. Pumanaw ta dito yan. At ako chilyo na. Saan pare? Naskan niya ikakiteleksyon dahito lalaki. Saan ko kabuting ti kutsilyo na? Ha? Natangsit ka. Saan? Arman! Manlakip yan ka! Iso si katibag sulat! Arman! Nanang, aday maya pulis dito'y balay. Ha? Apay, anya tinapasamak. Ni Manong Armana, aday jay morgue, nabagsol. Anya! Apay, ano bagsul ni kabsat mo? Tsaka mo, nanang. Sinasayaan kat mapantay jay morgue, tamot lang. Anak ko, apay, anapasamak ti kastoy iti kabsat mo. Gunagtubot kami. Asaan na makikuykuyog iti dayta, Rudy. Sigun ka nagiti nakakita. Sinalakniban na ni Manong Rudy, nga may sumat ng tinabagsol. Diyak mapakawan dayta, Rudy. Diyak pulos mapakawan. Isaling, pakawanin na ko. Uray kasano ti panagsangit mo, Rudy. Di mon maisubli ti biyag ti anak ko. Jak ipagarup agas di mapasama kiti gayem ko. Kapuday tay ti panangisakit, kan panangsalaknib na kan ka. No di ka kumanakiapay ti day lalaki. Saan ko maamata na pasamak ti kastoy ita? Isaling, Isa pumanaw kan! Saan ka kasapulan ditoy? Marisaling, kaya't ka kumaakasarita. Apay, anyat ibaga maring. Mare, sapay la kumata mapakawan mo ti anak ko. Gapo itinapasamak kin ni Arman. Nagturod kan nga umay tumawat iti pamakawan para iti anak mo. Amom ka di ti sakit amarikrik na kita. Kaputasan kun amakita pa iti kaanuman ti anak ko. Maawatan ka, Mare. Kat makipagrignaak. Nalakalaang ang maibagam ti kasta. Agsipod ta saan asika tinapukawan iti anak. Marisaling, Mabalin mo ti pumanaw. Naibaga amon ti kayat mo nga ibaga. Sheila, kagura na kadimat, gapoy tinapasamak ka ni Manong mo. Awan basol mo itinapasamak. Agyaman no kasta. Ngam na saysaya at no saan kan nga umas asidig kanya. Ngamin, ad-ada makaungat ni nanang ko. Kasanon ti panagayat ko kun ka. Saan pa'y nga ita? Agladladingit pa'y laang ti pamilya, gapo iti ipupusay ni Manong ko. Nanang, Rudy anak ko.
Nalaos manen ti bartek mo. Makonkonsensya ngamin, nanang sakti makagapo. No apayan natay ti gayam ko. Anak, saan mo ko mapabasulan ti bagim? Di na kun kaya ta kasarita na antisaling, nanang. Talaga ka di na kaya kasarita, Sheila. Pangasim ko ma. Di nakliklikan. Aklo nak nga ada pa naggustukan ka. Nga mabuti nga kaninanang ko. Ladingita kumata saan ko ama aklon ti ayat mo. Ngam nigasat tulat ti makaibaga. No data adwa ti agkatuluyan. Oy, Sheila. Adda na kaidanon kanyak ang nagsarak kayo kano iti dayjay a Jake. Jak kayat ang makisinsin narak ka iti kabsat dayjay a Rudy. Laglagi pam. Ti kabsat na ti makagapo. No apay-api musay ti kabsat mo. Wan, nanang. Tong palom ti bilin ko, Sheila. Di ka mapakawan no dayjay a Jake ti makatuluyam. Ay, una yan ni Marisaling. Apay nanang, Nagsabat kami di ta kalsada. Ngam kasla di nakita. nalaos tigura na iti pamilya tayo nanang. Maawatak matkit di tirik nana. Ngamin, may saak mat nga ina. Nairamdaman pa ikit din. Ultimo pa nagaram ko ni Sheila. Kasta ka di. Uwan nanang. Amoyo ka di, ngay di nakita na kidi na minsan kat pinabainan nak. Apay anak ko. Anya ayati inaramid mo. Nakisinara ka ngamin ka ni Sheila. Takayat ko ama-amuan. Noon yan ti sasaadan ti panagaram ko kunkwana. Pinainak ni Sheila, nanang. Awan maaramidan tayo anak ko. Panawin to siguro ti makaibaga. Nuda kayo ti agkagasan. Nanang, next week ton ti flight ko amapan iji Canada. Naragsakak anak. Tanatumpal ti arapaap mo nga agtrabaho ijay. Oray siyak, nanang. Naragsakak. Sapay ko matagtultuloy ti swerte tayo. Dayjay laeng. Ta saanan a makita pa'y ti kabsat mo daytoy anapasamak ken ka. Malidayan kayo manen? Kasano? Malagip ko man day di manong mo, anak ko. Alahos to, nanang. Makapadakas day ta iti salon at yo. Ti kanayon nyo pa naglidliday. Nagkomplikado matanday ti ang grocery. Itay ko pa'y laang nga sapsapulan no sa dino ti ayan ti cereals. Dagiti green na serya ka. I'm sorry, miss. Sheila? Sika ka di? Jake? Sika nga agpaiso. Jack lang pagharap nga agkita ta dito'y Canada. Nanang, kayat min ka ni Jake ti agsimpa. Saan ang mabalin? Nanang, siya kung ti makipakpakaasi kada kayo. Lipatin niyo kuman tigurayo ka ni Manong Rudy. Dayta ti saan ang mabalin ang mapasamak iti kaanuman. Kasta ka din katangkan ti puso yun, nanang. Pinatangkan ti gura. Sapay kumata maka-ameris kayo. Sapay kumata masursuryo ti mamakawan. Sorry ading ko, kapukan niya, kat sana mapasamak ti dream wedding yu kini Sheila. Okay lang, manong. Napagnumuan mi ko ni Sheila. Ngagkalay sa kami lata. Nga oray no saan adumaray na antisaling. Nadalaan ko mamaaramita ka ading ko. Manong, saan ka nagparikot? Kabailan mi ko ni Sheila daytoy. Rudy anak, mabalin ka diti dumanon. Sige, nana. Umunag kayo. Ay, agyaman na, barok.
Agtugaw kayo, nana. Anya ka diti kayatyo. Kape, wenno, Diyos. Ay, saanan? Saanan, anak ko? Umay ko laang ibagakan ka. Anapakawan kan. Nana Saling. Wen, Rudy Barok. Naamiris ko ang agbiagak itigura kadag ito'y naglabas atawan. Awantal na ti panunot ko. Agsipod tagura tinagnaed iti pusok. Sapay la kumata mapakawanak, Barok. Ay na, agyamanak, Nana Saling. Tanapakawan nakbetlaeng. Saan analaka ti mamakawan? Ngamkit di saan tay nga agpaadipan iti gura. Tanugura ti agnaed iti puso tayo. Ad-addan aditay masursuro ti mamakawan. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo